وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى صاحب هذا المقام الجد عبد الله زوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وصل ثم إلى رمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لما إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abi Hurairah wa an Abi Hurairah talan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abu Hurairah qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ayatul munafiqi utawi tondo-tondone wong munafik iku salasun ana telu. Pertama, idza haddatsa arikalani guneman ngomong berbicara sapa wong kadzaba moko goro sapa si wong. Wa idza wa'ada lan arikalani janji sapa si wong akhlafa moko nulayani sapa si wong. Wa idza wa'ada lan arikalani janji sapa si wong akhlafa mongko nulayani sapa si wong. Wa idza tumina lan arikalani den percaya amanah sapa si wong khonah mongko napa niku wau cidro khianat sapa si iman. Wa idza khana wa idza napa hadatsa lan arikalani idza hadatsa arikalani guneman sapa si wong kadzabah mongko goro sapa si wong. Wa idza wa'ada lan arikalani janji sapa si wong akhlafa mongko nulayani sapa si wong. Wa idza tumina lan arikalani den percaya amanah sapa si sinten niku wong khonah mongko cidro khianat sapa si wong. Muttafaqun alaih utawi iki ku hadis muttafaq alaih. Naudzubillah, moga selamat dari tanda-tanda munafik nih. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda kemunafikan seseorang ada 3 tanda. Yani lil munafik alamat, thalathu alamat. Bagi orang munafik terdapat 3 tanda. 1 daripada 3 termasuk munafik. Atau 2 dari 3 dia miliki, 3 kesemuanya dia miliki, berarti dia munafik yang 100%. Beda munafik setengah, beda seperempat, beda setengah, ya beda 100% munafik. Ya, pertama
Tanda orang yang munafik yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Jika dia berbicara maka dia tadi itu akan berbohong. Sekalipun tak menghasilkan apa omongan. Ya tak ngerugiaki, ya tak oleh hasil PC, ya tak ngerugi ke orang. Kadang cerita biasa, cerita mengada-ngada cerita. Kadzaba. Berbicara apapun dia kadzaba. Apa boleh adalah masalah jual beli, bisnis, ya tambah komo. Nah, beremper ya oleh seket ki buruh tak berpetok lema, padahal ki buruh muka ada yang naber. Mon omong guru. Apa boleh berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya berdusta dengan menggunakan atas nama Rasulullah. Hadis benih hadis kebelah hadis. Benih sunnah hukumen sunnah. Aneka pun pembohong yang sangat besar nih kampuna mengatasnamakan sera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, munafik ni kak beda saya sampai merosak de keiman. Jadi beda orang Islam king andi tanda-tanda kemunafikan tetap dihukumi Muslim, tetapi tak nyama napa nyamana tak kocak keluar daripada Islam, tetap Islam king cuma munafik. Karena saung guna munafik nika hadith nika Kanjeng Nabi adabu ketika berning zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menyatakan iman ke Kanjeng Nabi dengan lisanah, menyatakan mendukung dakwah Kanjeng Nabi, akan menopang dan akan membantu kebutuhan Kanjeng Nabi. Tetapi ternyata omongannya tak cocok bareng kenyataan. Ngocan iman ke Kanjeng Nabi ternyata amoso ada ke Gusti Kanjeng. Lah ini termasuk munafik sebisa ngerosak keiman. Paham kau jangan guling ya? Jadi munafik sebiasa. Ini kan gila munafik yang cuma iman tetap. Apabila terus jangan idalailah aja bersabar. Apabila kau dipercaya selalu terus apal man. Itu munafik namanya, itu munafik namanya. Dia ya gila. Kama kola saya ustadzah idah lainnya. Bener nih kak munafik. Tapi munafik tak sampai ngerosak dekai iman. Nah hadits ini kak menunjukkan dalil. Kita mari ke budinggi. Yang kedua, di pembahasan kedua. Yang kedua tanda munafik wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji dia akan mengingkari. Yang ketiga, wa idza tu'mina khana, jika dia diberikan amanah dia akan khianat dia. Tak kena yang pasrah apa bisa. Nah, hadis ini kan dalil ala anna man kanat fihi khoslatun min hadhihi kanat fihi khoslatun minan nifaq. Hadis ini menjelaskan tentang barang siapa yang satu di antara tiga tanda-tanda munafik dimiliki oleh seseorang, kanat fihi khoslatun wahidah, satu daripada tiga tanda niki ini dimiliki oleh kita, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka orang itu termasuk bagian daripada munafik. Ya berarti munafiknya ya lebih delanan karena andi situng tanda daripada tiga kelak.
Anna man kanat fi khoslatun min hadhihi kanat fi khoslatun minan nifaq. Berarti pun beda bibit-bibit kemunafikan lebede ponan. Benih-benih kemunafikan pun tertanam di dalam atina orang ni kampunan. Sekalipun situ. Berarti ampun beda berpotensi menjadi orang munafik si asli. Fa in kanat fihi hadhihi kulluha, jika kesemuanya ada pada diri seseorang, fahuwa munafiqun, maka orang tadi itu dikatakan munafik punan. Wa in kana muqinan wa musaddiqan bi syara'i'il Islam, sekalipun orang tersebut meyakini atas syariat agama Islam dan membenarkan atas syariat Islam, tetap munafik. Terus daerah mun munafik aneka mun telok ni kejengkep, sekalipun sholat, sekalipun puasa bulan Ramadan, sekalipun tepak kelakuan Nabi syariat, ya bejeng, ya basa, ya berjamaah, kayak kan ditelok sifat nikah, tetap munafik. Sekalipun iman dekat syariat dan menjalankan perintah daripada syariat. Itu ti bahaya nikah. Tasbih pegek saare telo kali sawiriten. Kengke carpak ke jolo. Opo. Mun kadung ngajen wis. Pokon tanggal 10 wis lah perjanji. Tanggal 10 kemah wis lah tanggal 20 ya. Tanggal 20 kemah insyaallah segeme. Dadi penanggalan tok wis esena. Tanggal 10, 20, segame 30, beli boleh tanggal 5, 10. Dadi mun janji, cuma janji penanggalan. Tanggal 10, tanggal. Pesena tak ada tanggal tok sebeda. Nauzubillah. Dadi nika pun munafik semurni pun 100% munafik nika. Mun bede telok nika. Nah. Hadits nika inna hadhil khisal min khisalil munafikin. Sesungguhnya perkara-perkara yang telah kita jelaskan nika, yakni telok perkara se napa mon omong guru bohong, mon ajanji tak nepaten janji, mon percaya khianat, aneka adalah perbuatan perkara-perkara daripada orang semunafik. Fa ini tasofa biha ahadun minal musaddiqin asbahal munafik. Jika ada orang yang musaddiqin, orang yang mentasdik membenarkan kepada Islam, cuma mempunyai sifat tiga sifat nikah, asbahal munafik, maka dia akan menyerupai orang-orang munafik. Fayutlaqu alaihi ismun nifaq majazan, maka orang tadi itu akan dikatakan munafik tapi secara majaz. Mun nifaq seongkuan, munafik seongkuan, fa innan nifaqa huwa idharu ma yubtinu khilafahu yabtunu khilafahu wa huwa mawjudun fi sahibi hadil khisal. Karena mereka menyimpan daripada kekafiran, yubtinul kufrah, mereka menyimpan kekufuran kepada Allah, tetapi lisannya dia mengatakan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikimun munafik ni kapon kafir hukum apunan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik akan diletakkan di tempat yang paling bawah daripada neraka. Tapi munafik senikah? Munafik saya menyatakan diri Islam ke Kanjeng Nabi, iman ke Kanjeng Nabi, cuma ternyata amoso deke Gusti Kanjeng Nabi. Bisa bidaki nih Kanggi, ya. Antarana munafik zaman Kanjeng Nabi dan munafik zaman mangken nikah. Inna hadza, sesungguhnya ini kata ulama, kana fi haqqil munafiqina alladzi kanu fi ayyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiga sifat nikah sebetulnya ada pada orang-orang munafik yang hidup saat itu hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahaddatsu bi imanihim fakadzabu. Dia berbicara tentang iman, dia menyatakan iman, fakadzabu, dia berbohong. Wa'tamanu ala rusulihim fakhanu,
dia mempercayai atas risalah kenabian daripada Nabi, fakhonu, dia berkhianat. Wa'adu fil ladina bin nasri fid din bin nasri faghadaru, dia berjanji akan membantu agama Islam, faghadaru, dia tidak menepati janji. Wa akhlafu, dia ingkar janji. Wa fajaru, dia menjadi orang yang bejat. Fi khusumatihim, di dalam memusuhi kepada Nabi. Munafik neka pacet munafik keluar Islam punan. Munafik neka keluar dari benih majas pole punan, hakiki neka. Mon makin sebeda orang acenci lopot, beda orang ngomong guru, bohong, mon acenci tak napaten cenci, mon percaya khianat. Aneka cuma sekedar majaz. Munafik cuma majaz, benar secara hakiki. Mun sehakiki ya orang senyatakan dek ke Kanjeng Nabi iman, akan membantu ke Kanjeng Nabi, akan membela Kanjeng Nabi, ternyata omong kosong. Berarti neka munafik semasuk ke dalam neraka pas depodan seneka. Jadi beda munafik se salat, ini salat ya bejo. Mun majelis solawat paling santak neka sallallahu alaihi kengcek carpak. Apa keluar dari Islam? Tetap Islam. Keng cuma tetap hanya orang munafik. Nah, seenteng-enteng munafik ya tetap hanya munafik. Karena dari munafik kene bakal jadi munafik raja. Orang tak mau langsung jadi beli kene kada dikit bakal jadi beli raja. Tak mau jadi ulama raja. Ulama kene belajar dikit jadi ulama. Orang se keneng parca jengki seneka, perangin, harus jujur, ya harus jujur. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang orang-orang munafik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Tabun Gusti Allah. Neka sampai beda ayatnya mana ayat munafikun. Kebaik ayat bener polan hebat enten. Soro menghindarongku diri nikah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'aka, ketika ada orang datang kepadamu. Siapa mereka yang datang? Al munafiqun, orang-orang munafik. Qalu, dia mengatakan, nashhadu, kami bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau la rasulullah, benar-benar adalah utusan Allah. Siapa percaya jangan Gusti Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, sesungguhnya Allah mengetahui engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah telah menyaksikan sesungguhnya munafik-munafik itu, Munnal munafiquna lakadzibun, mereka betul-betul berbohong kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi tegur, sengaklah mun benar yang munafik, dia percaya. Sekalipun dia menyatakan nashhadu annaka la rasulullah, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi
menyatakan bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apa sumpah orang enggak nikah? Orang-orang munafik nikah apa sumpah zaman Kanjeng Nabi ini? Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, sebagai tameng. Sumpah. Wallahi innaka la rasulullah. Wallahi innaka la rasulullah. Cuma dalam hati menyimpan kebencian, kedengkian dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyimpan permusuhan dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amun munafik ngak ini kayak kafir bonan, Pak. Nah, kafir bonan. Mun omong guru. Carpak. Bohong. Mun janji mengingkari janji. Sampai saya ngucap insyaallah mun tak ada tengah. Kata-kata insyaallah neka mungkin 95% dipastikan datang, 5% takut berdeban bocor, takut deki beda ocen atau halangan yang lain, baru sampai ngucap insyaallah. Lemun tak ada tengah apa ngucap insyaallah orang tak ada tengah apa? Awara mampir, lain hari insyaallah kok mampir insyaallah. Lemun tak ada tengah tahu saya insyaallah. Berarti sambian neka saungkuna niat guru, niat bohong, niat carpak tapi sambian ngaku insyaallah. Kok ngucap apa deh, Bang? Kan insya Allah. Kelepai ban, kan kau tak ngocak iya sih ban. Apa kau pasti datang kan insya Allah kau datang. Tapi benar tak datang. Mon kemungkinan kecil tak datang baru insya Allah. Kemungkinan besar bisa. Sini kalau insya Allah kau bisa, insya Allah kau banyakan bisa, insya Allah. Tapi yang nyaman orang takut sakit. Takut diki beda halangan apa kok seporana keng insyaallah datang lebih insyaallah kemun kira sampean tak datang ya insyaallah ngucap apa kok kan insyaallah ya kayak maleng ki ya ban keng maleng soleh deh ya terkocak maleng soleh dadi mun janji sampean mun kira tak bisa nepati janji jak janji. Anguk minta sepor sampean kok tak bisa datang seporan kok tak mungkin kok ada bektong kok sibuk kok anguk senika tahu sama ngucap insyaallah sampean mun pacet sampean dipastikan tak bisa janji al wa'du dainun janji termasuk apa utang. Nomor 3 tanda orang munafik wa idza tu'mina khana. Mana beri amanah khianat. Beri pesena masjid, pesena pembangunan, pesena pondok kemah pesena bodoh catatan nah tak luang. Pesena bade di bade catatan nah. Saatnya catatan siapa? Pesenya bade di ma. Bade di ma setire buto lelu moropilo. Ya tanya ki pesena moro baterai na lobet lemah baterai na mulai tanya ki pesen beda di mau kemudian tanya ki beda catatan nah tak tanya catatan nah orang khianat nih banyak renggak nih kawan beri jabatan khianat padahal orang pun menaruh harapan dari jabatan dia dari pemimpin dia menaruh harapan ekonomi bisa makmur, bisa maju, bahan-bahan kebutuhan pokok mode, menaruh harapan besar, tapi khianat. Saya jujur beda kayak ngerang-rang, saya amanah nih ke beda, tapi repot amanah karena kelilingin bi orang-orang jahat, orang amanah kelilingin ban orang-orang saya khianat tak mampu tak kuat. Jadi sampean mau pasrahin tadi. Ketua ranting, ketua RT, ketua RW. Nika walaupun sekecil nggak nika tapi nika termasuk amanah, wajib jaga nika. Wajib jaga. Karena orang pun naruh percaya ke sampian. Hari baik betul di bendahara. Jelingna khusyuk ria. Hutang. Oh tangabunya. Ane ngabajubah. Abang surban, percaya bi orang. Lah orang mulai percaya nggak munafik ria. Wa idza tumina
khana. Mun percaja khianat. Iki termasuk sampean saya percaja bi matuana sampean, matuaro percaja ke sampean lah. Anak bagi ke sampean, anak bini bagi ke sampean. Anak bini pasrahki, cong pasrahlah. Kan mun alamaran kami memasrahkan secara penuh. Anggaplah sebagai anak sendiri, jangan dianggap sebagai menantu. Kan senikah, lek pasrahki lah. Ternyata selake khianat. Khianat derma, khianat dah sebini, tambeleng, jotos, rek kenal lagi betinju. Kimun sampean tak cocok dengan di bapak, lebih beli, dengan di ring tua. Ini kepon percaja, ini kematuan, ini kepercaja. Matuan sampean ini matua gue lebih matua sampean ini kepercaja. Ada orang kena yang percaja ya. Ngangkep sampean ring bagus, mun tak bagus sampean tak kira pasare anak, beja anak. Apa mungkin orang yang diajar me pasar anak gereng-gerengan? Ya salbut bilu-bulun jala bola. Mun tak seyek molen apa? Apa mungkin orang percaja bekal pasrana? Tak mungkin. Pasrain sampean ini sebab sampean pun dianggap amanah. Dosa raja nih kan. Sekalipun munafik secara majas tak sampai merusak keiman, tapi ini kebagian daripada munafik berpotensi untuk merusak keimanan. Percuma orang ngabajang tapi ngurugaki orang, Pak. Percuma orang etikaf di masjid tak rontoron di masjid tapi omongnya guru carpa. Mona janji ingkar. Mon pak percaja khianat. Sekalipun sampean tak rontoron dari mihrab, dari musola, dari tempat sujud, tak bisa. Karena sampean berhubungan bi Gusti Allah bagus, tapi berhubungan bi orang sampean merugikan. Ibarat kelembeng nih kudu pada sampean lah pada apal. Doro macam syukur. Hablum minallah. Wa hablun minan nas. Syukur juga sing ngoca ada. Adolil syukur. Syukur pelawak roda. Hablum minallah wa hablum minan nas. Mosok kalabi syukur pian. Du kelembeng ri kudu untuk mencapai tujuan keridhaan dari Gusti Allah, sekanan ria hubungan bi Gusti Allah, sekacer hubungan bi sepadan manusia. Cek khianat ka orang, cek carpak ka orang, cek ingkar janji ka orang. Ongke bi kelembeng kelak. Lah mula orang ini cuma sekanan hubungan bi Gusti Allah mapan, tapi bisa kacer tak mapan, tak ongke pak tak bisa. Oh tahu ada orang goteh, keng tak wajeng tak apa-apa. Boleh cak tiba tiba. Lah percaya lah. Sampean mun ngalaman to, empon cek nyari polan saya pengalaman, polan saya pinter, empon jongo derma ibadah, derma dak pangeran, derma dak tetangga, masih ngalaman to bini. Congo dari mak ring tuan, namun bapan belaban, apa boleh karo lakin si telaban. Emak belaban, apa boleh karo lakin, sing ngelai ragi, sing ngeromat elaban kok. Hah? Makanya telok sifat nih kah, cek sampai terjadi. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ayatul munafik nih kan. Tanda-tanda munafik, walaupun munafik saya tak ngerosak keiman, mon munafik saya ngerosak keiman kikila ning Al-Quran. Ayat munafikun nih kan. Saya ngerosak keiman, ngaku iman ke kanjeng Nabi bi sana, keng atina tetap tak iman ke Gusti kanjeng Nabi. Munafik nih kan. Munafik saya hakikinya mana. Kemun sampean omong guru, mon janji lopot, mon beri amanah khiana, empon cek sampai obu penyakit nih kah. Mulainkan sekolah belajar jujur. Makanya anak kulit sampai nih ke belajar, cek belajar napa, cek belajar carpak, cek belajarin kadzab, cek belajarin kadzib bohong. Nerima telepon, jong. Kebelah tade bapak, kebelah tade. Kemana bapak jong? Ada kok. Can siapa bancan bapak. Mun sampean tak nerima telepon, ya bisa telepon reject kibon beres tahu sa nyoro anak.
Beda tamu yo jongok sampean wah males engko orang ria. Mun matamu yo orang ria matalan apa ganggu atau apa tak ngerti atau apa semales. Sekebelah tak ada lek dak sebini. Sebelah tak ada. Sobung. Dak kumah tahun neng sandal mek beda. Anu kikela ngetelak lember gini kak. Tahun neng dak kama. Berarti sampean pun melajari keluarga ni ke kata munafik kepi je sekeluarga lah. Mun sampean tak kenceng nemonan cek guru. Ngocak ke sebini. Cek ngocak ada. Sare masjid. Demalakin le. Sare masjid. Bede masjid, sare masjid. Sare masjid. Mak tade masjid. Beli boleh. Tade masjid. Sare perapatan. Tade perapatan. Cerengking karo nyororo sare tak ngebele tade. Perapatan sare ada. Sare ning Yusuf. Sare ning Yusuf ada. Ngetela anu. Ada dia. Mulai beri tak ngetela. Beh. Ane ngro sare den. Soron siapa kagak gelem ro nyari. Ini rahasia nih kak. Lekare kadung buka lah. Timur tak kenceng senamun. Ro sare. Sare timur. Mari sare timur. Suruh sare ke bere. Ada ibere sare ke lauk. Mari sare lauk. Sare ke deje. Mula sok kalau tak kira beli ke sambian. Sare ke lauk ke deje ke bere ke timur teh temu. Sepenting cak carpa kembian. Saya kota kan bener ikhbar. Bener beritahu. Tapi amar nyoro. Saya kota per bener ngebele cak tade enten. Pita bi ngebele tade. Bapak tade, tang laki tade bener. Sare. Aja len nyari soron siapa kayak gelem nyari. Ya tanya temu cak orang meloker di dalam kamar itu. Nah ini kak bahaya orang aneh kan. Cek sampai anak belajar guru, cek sampai belajar carpa karena pon tertanam di dalam hati anak ni kemulik gini. Napa gelak carpa guru terus sampai tua guru terus. Nah orang ni kak mula guru sekalian bayi ampun keresah ya Allah harapan kok mak carpa ka orang kok mak ngebos ka orang. Ya Allah menyesal atau batongku. Tapi sebagian orang enten pacet bener ya. Guru ka orang, carpa ka orang, benden pacet, rosmal lah. Padahal sampean mau jujur, orang kepi seneng, pak. Ada cerita orang customer kejujur. Engki mungkin sebagian oleh guru tetapi tetap hanya mah guru. Apa? Di antaranya orang guru, orang carpak oleh neka dalam rangka mendamaikan dua orang yang sedang bertikai keneng. Fulan bin Fulan kirim salam ke bon. Moso iya, sangkun tronya apa masingko, keng derem mereng diseletak ende kangko. Guru berarti sampean. Tapi guru sih manfaat nih kak. Wajib guru. Wajib berbohong. Nah, mak bisa wajib berbohong. Berbohong tetap haram. Tetapi karena beda korena, beda sesuatu saya mewajibkan kita harus menjaga. Contoh beda orang mati orang. Di mah buku nama mapit. Ada. Mapit siapa? Tukang Arlo Jiro ada. Mau mapit tukang sengkal beda. Cak cucur rumpian. Oh laun masjid. Bungkon ada bedak lauk, mulai dari papingan dia terus ke masjid, dikit pada jalan kerdu, ketemu, lagi lah, tanya ban masjid, ya dua sanongku mapet pak. Nah guru hok tepat saat nikah wajib, bener karena wajib pe guru nah, karena aja gederen orang pada Islam mah, aja gehartana milik daripada umat Islam selain hokama wajib, maka guru hokama wajib karena beda korena, beda saya mubah. Mun saya haram pun jelas merugikan. Beda saya mubah. Carpak mubah keneng guru. Dalam rangka apa? Dalam rangka meseneng atena sebini. Tak apa-apa. Masya Allah. Oh bun je lah. Ngalik balik. Ketopak dia lah Masya Allah. Padahal ngalik balik bukak sebini. Ya lah alam boy. Allah mau tak kolentang bini wis. Lalak ning ke dia lah rogeh terpreset. Padahal panon sebini. Tetapi karena dalam rangka litafrihi qalbiha, karena meseneng daatin orang bini tak masalah. Oh tapi sebini ngalem do orang laki. Hitamnya arang tak sehitam deihmu. Mungku yalem nga arang ngobun padahal lepote kapi. Carpa kan seneng orang yalem. Siapa sih tak seneng yalem? Tulik selamat ra bentang dini. Harap apa kak? Coba benetang bini tak rengko aku udah been lek. Masya Allah berarti kau ada cinta been. Iya. Selamat bentang laki kak.
Mahmune tangklake kok aduh tete bes tero kok siling ban ka. Ontong kok ndik lagi ban. Padahal padha pegel ya. Dadi guru tapi dalam rangka meseneng atene orang lain tak masalah. Kakanan tak sedek nggak boleh sedek. Kakanan sampean kecewa sama kamu pedis tapi sampean karena terus tak mengecewa orang jeka aja katina apa alhamdulillah saya alhamdulillah seger padahal tak kuat waduh kok kuping sampai maar merah kabi kepedisan tapi sampean dalam rangka seneng guru tak apa-apa ganjaran saja mare Ustadz Gopur oning Ustadz Gopur rembeng lah panakan bigula ibu neka dupopo bigula tidak gula ngolok paman keng binin menjadi gula kan repot iyun ibu gula jadi rajin menjadi gula wa ibu gula Ustadz Gofur panakan gula karena ibu nalik kakak dupopo apa ngajian pasaan tiang niku sederek lek sik kate goro dak kira dadi wali sa oleh goro ya tetep goro dak kira dadi wali masih ya wis bener. Contohnya wong rabi loro nek sik bondo goro dak kira dadi wali aduh aba bi mari atokar Pak kula aden teh ajem ya dan masih jamek roh pasaan aga be buka mulai dari rembong sampai ke pajoron we gigirit tok kula bireng bini kasan tak kira dadi wali dak kira dadi wali wong goro iku wong lanang goro tok kaundangan ngomong undangan berkat ono berkat tuku kabeh berkat itu riye jan kok asli buka aja tak nyaman sekali kok telasan dek kanto Pak Ustadz Gofur Ustadz nek pengajian niku mbok ndelok-ndelok oh napa Pan napa man lho aku iki korbani pengajian iki sampean kok saged dados korban lho sampean nerangno cek nemen wong goro gak kira dadi wali masih oleh goro mosok kula nerang mosok engko atau karmergen sehat ben jan kok mangkan mun pengajian jejak jujurongku pesemo loncat jia mun bab jia mun haja pada korban jejak Allah sampai mari tarawih kok letek sapa sakale wah hari pengajian membawa korban kok riye jan kok sa oleh goro tetep goro dak kira dadi wali wong sing goro ya tak jawab baca dongguan Pak yang karo kula ajab sini dong dadi wali ku akeh dalane nyepuro wong ya dadi wali ngeke wong mangan loman ya dadi wali masih jujur lek medit ya kok dadi wali deh ya kok ora tukang dalil iki dadi saoleh-oleh guru ya tetep nyama guru Pak tapi guru ki mun haram pun jelas beda si pacet wajib keng cuma ngelindungin orang lain beda si mubah keng meseneng orang lain meseneng sebine meseneng anaan masih guru kan anak tak apa-apa tuh cek pentera Masya Allah cek pentera alhamdulillah penter ngalak sendok oleh sutil penter benak penter kan guru keng cuma seneng Masya Allah orang ngalak kontak oleh bental penter ya bener masih santri sini kan ya kalau lagi ono buanter, ku tak tahu oleh apa, oleh berkanto. Paham? Engke langsung buru, dapat apa kelek soro apa? Masya Allah. Jadi sifat telok neka tanda-tanda orang apa? Munafik. Walaupun munafik tak sampai ngerosak iman, cuma neka takok dikhawatirkan bekal jadi munafik sebisa ngerosak dekai iman. Jangan sampai jadi orang yang guru pejujur. Wah jujur mungkin tak beteh. Jujur mungkin tak deti. Pilih nomor 60. jujur aja kayak jujur ya ada punya ke PC ban. Di nyebri sombongan payabi saya sonat sombong nih sonat bitak cetakan bener karo konjon binok mana sonat kapi. Lah tak jujur bersih ya bersih amanah kan deh ya tulisnya mesem orang mesem sabok ning perapatan presiden 2024 bersih amanah terpercaya
Dadi ku setan tak kada ji saran bi setan. Mun dadon mesem medho ting ledot tu mencorong medho. Salah sakone penjara, salah sakone penjara ning dadan semesem medho ngak malaikat. Njuk tandi dosa sakale. Mun tepak nyalon ting dot ngak setan. Tronemen nere melarat. Anu Pak Lurah sibuk. Wah, gila dadi lah sibuk. Udah ada mon engko 24 jam mon palo 25 jam buka bungko. Iki tak ada titing dadi. Ada kakak. Ida iri kan kok lega beter ida iri ya. Mon cucur aku ya tak kira dadi. Cek belengkok le, kok tak bejeng Jumatan. Saya semelia. Nge jujur deh nge. Engkau tak jujur siapa tore PC pokok engkau. Paling sih nyobles hitungan anto. Berhubung lah pada carpak ya tadi. Cuma ide iya mulai tadi nyari gente sih lebih banyak. Tak tadi ngabi kena ratusan juta jadi boleh aduh. Ada. Raskin tak ada. Beli kapi tenggin. Tak bagi ke rakyat ta. Ku tak romel rakyat ta. Tuh ya Allah tepat tinggi selopot. Jadi raskin dia beli tinggi nama. Beli tibi. Bejer. Terus rakyat terus melek ke tenggin. Isinya mereka jual di lain reken oleh bet. Tidak remah sampean. Hari ya. Yo bener karo kelas betenggi. Pekuamon bupati. Nggak apa cara pakah. Pas pakua gubernur. Nggak apa cara pakah. Pas pakuamon presiden. Tak ren pah lodik carpak ring dia. Akan meroket, waduh meroket kok, roket, iut roket, pah bom aki kecetak aja meroket, tinggal roket itu pelurus kecetak, ngomong cek tuan, kelakon nggak kere, aduh tahun ini cek cara pakai kapi, repot kok, ki masih gula bener yang kejujuran pak pada belajar, engki pada belajar, ki mau restoran saki carpak melolo apa nih. Carpak melolo. Urusan carpak cak tanya kangkong kok pengalaman lah deh lah. Jadi setiap neng lah tobat. Iya mau nje deh lah pak. Iya. Cak benda carpak pokon pak apa aja. Engki sepandai-pandai tupai melompat ada kalanya jatuh ke bawah. Tak mungkin bajing sepenter lihai bersilat lidah tetap beda kalana keker ke jatuh. Orang mulai benda carpak khianat tak amanah. Tetap jatuh, tak mungkin cuma nunggu waktu boy. Bajing loncat, iya pentera loncat bajing. Keng beda tabuk lagi, keker lagi dia bajing. Orang sepenter carpak nih, pon rapi pon ada yang tahu. Bungkus dengan hebat, dengan sedemikian rupa, tak mungkin beda yang tahu. Tetap terbongkar. Apapun bentuk, tetapi pon nyama kebohongan, tetap. Tak mungkin orang yang si berbohong ni bakal bahagia tak kira. Tetap tak bakal odik nyaman. Nih, jongok sampean si terjadi makin. Neng berita-berita dia. Kan karena kebohongan kapi ni kaponan. Karena kebohongan diri orang situng merambat do orang punya akhir bini na bohong, anak buah na bohong. Papi bohong kapi. Gara-gara kebohongan akhirnya odik neng negara bohong dia. Jongok kapi. Haja bahagia padahal tak bahagia. Hajo boros padahal sakit, kengros memboros. Hajo sehat padahal tak sehat. Hajo boros padahal kilo kapi. Hat mah sehat. Ya karena bohong nih kah. Maka cek obu sifat bohong nih. Kan sekone elangin. Engkau kadungan, montak guru kita nyaman aja. Ya mulai, ya carpak cek nyak benyan. Cek pate, cek apa? Cek pika-pikaki. Dikit lambat laun insyaallah jadi orang saya jujur ya. Orang keneng parcaja. Pon terakhir ikulah sampean montro nengarna orang se amanah. Sampean montro tawa orang se keneng parcaja gempang. Ada dalil ada kayak apa? Petore NPC orang coba. Berapa banyak? 10 juta, 20 juta, 50 juta. Mon orang se petore NPC ria sosa. Ya Allah, mon elang. Derem Maria. Hari mon elang apa se kebe gente. Tuh sabai di medeki tangbung Korea. Tuh tak aman, pun tak sanggup kula. Mau nepotore PC, beteti bendahara tak kira luang PC sampean.
Apa tuh repesena tabungan, seragam, iuran. Berapa banyak? 10 juta patoro. Alhamdulillah, nemu nyari otangan malarat berdereng matoro. Cek tiba detir ya. Wallahi tak kira jujur bener. Lah percaya cak gula pun. Mula bunga patore orang, mau seneng patore orang. Aben puas, tandi rasa kebeter. Wis. Mun tak kare pananggelen sampean iki. Catat net to. Kejaki orang ngeburu kare catatan nah. Kayak mulai tak gue peserek, takut ya Allah dia remah, pun tak enten gula, tak sanggup seporana, nyari lain baik gula tak bisa, paksa pada di bendahara, jujur orang dia. Ya saya tahu sambian benekan kuin ngokoromon sambian nega bunga, apa tuh PC, gue cak teku, cak nunggu PC sambian mon sambian bunga, apa tuh PC, ya mon ada saya kebaikan teh, mon ada saya kebaikan teh. Jual apa? Jual selebar. Pak napa saya selebar jual gitu aja. Ya mun saya bodoh saya ganti bodoh saya jaga akin tanah bodoh sepeda motor bodoh. Hari apa tanah tandi sepeda motor ngangsur. Nunggu pesen orang 20 juta. Nyaur apa kaki? Nyaur lebih jahil aja ban. Jadi mun kira sampian neka pon letak mampu pon cek sangat saya. Mangkan orang nerima jabatan, nerima amanah, neka bisa makroh bisa haram. Makruh mon sambian nekah khawatir takut tak bisa aja ke amanah. Bisa haram mon sambian dipastikan tak mungkin bisa menjalani satu amanah. Ketanggung jawab nekah. Tuh aja ke rakyat seberi benyan, aja ke abak tibi malarat, aja ke anak bi tak mampu, apa boleh aja ke masyarakat. Wis seporana. Memberanikan diri bonek. Temu budi wis bisa makruh bisa haram hati. Tak sekepin orang bisa nerima anak berarti orang bagus enten. Mon pacet aben mengkhawatirkan makruh, mon pacet dipastikan haram, dipastikan tak mampu maksudnya. Kipola insyaallah terus nyalon petenggi gula, tua kirang kok terus nyalon petenggi. Kengi jasa kok tandi derem macaran terus. Anu kampanye merdeka ke engkau menyalon tak tokar bi beres, sumbangan beres. Apa can kok kapi wis huta tinggal teti ada lelo keneng bese lawilo gini ke mon patoro en amanah sampian khawatir cek terus aki mon kira sampian mampu bismillah timbang itu orang lain tako elang pesere mon itu fulan bin fulan teku ruah wah tak gena jabatan teku udah kita tako tambah tak rokaruan teku mon pacet sampian dipastikan mampu mon ragu aja. Ini ngerteng-ngerah mau nepatore endre bunga seneng alamat ya. Congok Sayyidina Umar bin Al-Aziz. Umar bin Abdul Aziz baru dilantik beliau langsung mundurkan diri. Baru dilantik jadi khalifah. Baru elantik Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kabit elantik langsung pengumuman siapa yang ganti engkau silahkan genteh. Setia engkau mengundurkan diri. Ada budak raji-rajina. Siapa saya tak betah tetibina Umar bin Abdul Aziz tulis setia gugat cerai. Karena engkau sekejap kita ngurus kakek tok, ngurus rakyat. Siapa-siapa setang anak tak betah bapak engkau silahkan keluar dari tanggung kau karena sekejap engkau tak ngurus tang anak tok, ngurus setang rakyat. Selambu ducale kapi, demar neke patek kapi bisa Sayyidina Umar bin Aziz. Karena abang tiba pejabat ponan, Arya amanah, tanggung jawab pria. Mon bertamu, musim dingin bertemar, atau berde petang, tanya kita ya. Urusan pribadi apa urusan negara? Urusan pribadi. Pak ente marah. Tahu sang aku gas, apa gas negara ya. Sedangkan bahan matamu kangko pribadi. Teti petang namun entamu. Mon setia pelat merah ke baya bubu. Pelat merah ke rekreasi di taman safari, di kebun binatang, padahal pelat merah. Masya Allah. Kipon hisap nak aku dengan akhiratnya. Nak nikah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Masem-masenah rajin suruh duca lekapi. Selambu korse keluar kepi. Tak mau menikmati. Hari ya pak hebat. Cuma ya ada. Ini mah beda terus tahu ada masih ketokan gerigi ada.
Jareng kita elantik polan tuti langsung sujud syukur banja. Alhamdulillah kok kelero. Langsung sujud syukur polan tuti. Kita elantik lah. Ngalak motor ngereyen. Terus angsuran bajaran ban bulan. Kita elantik lah bang ngalak motor kok ngalak mobil ngereyen kok angsuran. Derem sampean. Terus mau ada saya gawe ngangsur. Ya pacek ji saya pagemet. Oh iya cek lon nyalon jadi tidak usah. Tak kira kuat bah. Inilah. Ya, tak kira kuat. Amanah nih keberat. Tanggung jawab aku ya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amanah. Ketua kelompok, ketua regu, ketua ni kecek gula tahadus bini mah. Gula ke Mekah. Dak Mekah ni ke kula pasrahin 11 orang. Kula le bajaran 300 real. Mungkin hampir setara bi 1,5 juta bang kanto. Cuma ibadah ring 11 ni pacaan gula pak. Ya tak nyaman oleh PC 300 real gula. Abojeng norok gula ibadah abalang jumroh norok ring 11 dia. Gula mau tak keluar 11 tak keluar. Gula mau deki mau entar da Arafah bareng deki entar dok Mina bareng. Ya 11 ada tanggung jawab. Bade si sistung nyanyi elang to. Jangan gula. Pak, mau najalan si ajiling di atas, malah tak elang itu. Cek elang boleh gulaku sampai asar teh temu. Anggota gula nih, ini keamanah. Keluargana percaya ke gula. Mulai tetap nerima buton, pokoknya mulai kudu mulai. Hari mau elang derem majan gula. Libolion elang je. Toman 2 elang mare. Aduh, tak sanggup gula. Dibudin gula, le semua kasar gula. Celang ngetuk ra, hari bener elang neng pesuruan, elang mekar ya. Enten gus gula tak elang, keng kesengsal gula. Ya nyaman aja elang kesengsal aja gula. Buat saya nyari. Ya Allah, 11 orang rem melarat kata dia. Terus duk remah orang saya beri amanah ngurusi rakyat. Kuku ning akhirat kata apa pak? Cek karo 11 orang. Hari mon betal kapi. Ibadahnya tanggung gula pak. Hajin nah, umron nah, norok gula, jangan gula seneka, ring 11 ni. Daerah macam dia. Pas pakua ngurus rakyat seberia banyak andria, mau pas sampai tak amanah. Makan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, luar biasa beliau ni kah. Gula lili balian kok nyerita aki. Beda hewan mati nangis semalam kok. Polan takut mati, polan takut gara-gara Umar bin Al-Khattab mati hayawan dia. Takut mati kelaparan, bener rakyat hayawan mati kelaparan sampai nangis ke Gusti Allah minta sepora. Wa idza tumina khana, areng munafik. Mun percaya khianat, mun ajanci ingkar. Mun ngomong carpak. Telok ria rata-rata pejabat wis. Rata-rata. Kebanyakan. Sampean janji apa? Janji apa sampean? Kan tak janji sekali kan. Monongkok terpilih vokal dia ada. Sampai nama apa? Beri jabatan ya je. Sampai percaya apa? Yenten. Ya wis nyaman diri lah. Mun sampean naku pesen madrasah, naku pesen pondok, naku pesen masjid, saya nggak hati-hati. Binen sampean tahu ada pesen masjid, jadi otek, toles, uang masjid, jangan diambil, buntu perapet. Dan sebini ada pola ladin masjid ya mare lah aja di nyari nomor lah tak nemu ilah sekarang lah sebini saya tak bokro akhirnya di masjid yang kui kia naudzubillah telok ni ka ayatul munafik idza haddatha kadzabah mun omong carpak wa idza wa'ada akhlafa mun ajanci ingkar wa idza tumina khana mun beri amanah khianat. Naudzubillah wis cek tadi apa khususnya mungkin nih kah siapa sih tanggung jawab mau benih pejabat ya akar nafal tak bejeng asar maghrib isya bayang lagi sampai esa malam lah orang dalam kebudayaan joget dia mulai sebelum zuhur sampai esa malam mungkin pacet joget pak siapa sih bertanggung jawab ulama saya mau nyocot lah sama enggak. Siapa melalui pejabat si bertanggung jawab kekoya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Matur pada selamat dulu panjenengan. Amin Allahumma
Amin. Duh, melarat Pak, terus dadi orang jujur melarat yang akhir zaman. Engki cak kecak ka orang. Tau sacat nyacat orang, tau sa kecak ka orang karena abak tibi belum tentu kenenge parcaje mulai tepai ngak nikah. Ya Allah, miris atene ka. Engki tak salat mulai zuhur, asar, maghrib, isya. Cek kula keluar mulai asar beri nika. Mulai asar nika keluar dari jompok kula punan. Menyaksikan tibi merepat nih kula. Maghrib adzan pancet ajoget Pak, dek rem sampean. La ilaha illallah. Siapa sih tanggung jawab kada dia? Apakah hari beni amanah kira-kira rakyat ya? Waduh, berat ya. Ya badi santrere berempetang santrere 6 petok apa 6 berapa dor petok monyo ke sobu paya bi patar pelan dua ke tak jaga yer bayar bingko neke pun lah kerpekeran tuh tak nyeke nak kanak gila sobu abe tak ngeding adzan lah kerpekeran pas pokua mon santri banyak tuh tahu yang ki ya neng peto adalah hajak lah nyoto sedok nyoba ya hajak gigiret tok yang lek yempet bae engki mangkana pon lah nikah berusaha tadi orang yang jujur berusaha mon ajenci sekecil apapun janji namun bisa aja janji seporan kok tak ngala janji kok tak kok ingkar janji kok tak kok lopot kok tak tepak kok tak janji insyaallah 2 hari mon injak kok minta seporan senikah mau beri amanah patoren orang keneng parcaja seporan banyak semolanceng ya ngajin semolanceng tak apa-apa ngoronyo sekone tak apa-apa semakin abid semakin raja genjer nanggi mosok kalah bire ngajoget ada joget lem semalam ngaji karo ning sajam lo nyanyi aja di ngejam to kan beri jam kan tahu gula pola sampean malah tak nyongok kajam malah tak tahu cek jam berapa kan tak tahu kok tok seto kajam. والله أعلم بالصواب اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد